Shubor nakaslem jong unongsan Hima. USP ka West Garo Hills UVS Rathor, ulapan te bahen nemen step kiladon ki balapen sapriang, ya kaham saya bau MDC Katura, Bernard and Marang uklembam AA. Henry USP ulapan Shah, bau Bernard ulabam ya ka jamin, bat kumjuru ya ka bam nemen stem. Nakaliang USP, ulaang ru bau Bernard udan hapreng kamet kaphan, kababiang, nakabantaban Shah Tohkit hagi Pulit. Laban kedau baka yang bishar hatura hinen kamin, kala aipor prasngi yaki Pulit ka West Garo Hills, bantok ke dia ubanan. Ka jengkem ya ubanat kalong hadien baki Pulit kilalet kenra, ya kerempu bagan hakas ni tok dieng Jakarta yau balala. Bat kila kenok ba uni UMDC, ulapan kala ya kenika jaka kum ka ketem nakabanta ki kam aurea. Ha kenika jinglet kenra, ki Pulit kila kemru ya nyap hulai ngut ki beriu, kat ba kila yok ban pelat ya san ngut ki kena, nakawe ka kamera. Henry nakaliang Bernard ulakan tat ya katay ka jeng kenok. Bat ulakan nok kala ba katay barok kadai tangkaboit ban penher kepun, ya haka kamsan pertai. Uni UMDC ula kamru baka jing im jong kadan hapadeng ka jing ma namar ki Pulit ki kwa ban siat ya Hakas ngi palai ki Pulit kila pentip ba iwei na ki kena balayok pelat na rempu bagan kabadan ha eden bari ila Shah tombor. Hadien balale ya ke jing pet benia ya iwei ni ki sangut ki kena ren lashem ba iwei na ki idei bala Shah tombor. Nalor kata henen kasngi ki Pulit kila pentem balalap saya kitar penbethai na rempu bagan ba kentop ya lai pausan tele ki gelatin steng ba chis pat tele ki detonator. Hadien ka jing yok kurob ya kitar penbethai ki Pulit kan sapen ngad yo Bernard hapok ki kendon jong ke Explosive Substances Act che jar kendai spapra.